Okay, bos. Strike, bos. Okay, bos. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mas Bro. Sore ini kita mau mancing, Mas Bro. Ini spot di depan sana, Mas Bro. Spotnya. Ini spotnya pas di dekat sawah, Bro. Di spotnya pas di dekat sawah. Jadi semoga aja sore ini kita ada sambaran, Mas Bro. Oke, lanjut. Mas Bro, kita coba lagi, Bro. Strike, bos. Strike, bos. Strike, bos. Aduh, katrolnya macet, bosku. Hah? Nah. Katrol macet mau pecah ya. Nah. Macet katrolnya. Oke, Mas Bro. Strike perdana, Mas Bro. Oke. Mas Bro. Wih, strike lagi, bosku. Wih. Tak, bos. Tuh, kawan kita, bos. Strike, bos. Oke, mantap. Oke, ini strike perdana, bos. Oke. Mana? Bentar. Just gandos. Mete aku puji banyak. Ada ba? Tali orang ada ba je, tu ada banyak ring. So banyak je sih. Bak tali orang mati je, trek mati ya. Tu je bak urat. Ngonya umak kata. Beliau. Tim je kata. Pertama, bos. Strike, bos.
Straight bos. Straight bosku. Oke, mantap. Just strike kedua bos. Strike kedua bosku. Lupa saya bawa penjepit mas bro. Jadi karena tadi terburu-buru mancingnya, jadi kawan nanti ajak mancing keburu, jadi lupa saya bawa itu penjepit ikannya, penjepit mulut ikan. Dia agak susah mas bro. Oke, tap. Tap. Wus. Oh. Wus, babon bos. Wus, mantap. Wus, monsternya bos. Wus, babon ini bos. Wus, mantap. Wus, babon bos. Ini baru keluar monsternya. Wus, mantap betul bos. Wis, oke bos, top merokok top, oke, bos, just gandos bosku, oke bos, top, strike ketiga nih bos, oke mantap bosku, strike ketiga, oke, top, lumayan, oke lanjut. Strike bos. Strike bos. Babon. Berat bos. Mantap. Dap. Strike yang ketiga bos. Yang keempat bukan ketiga. Strike yang keempat bos, babon. Alhamdulillah. Bos. Oke, nah bos, mantap. Mantap. Ini strike yang keempat ini, monster. Nah bos, oke bos, mantap. Lanjut.
Strike lagi bos. Oke, Mas bro, ini agak kecil masku, tapi tidak saya rilis mas bro, karena ini ada orang yang perlu, memang perlu yang kecil mas bro, karena untuk dimakan. Mas bro, swift strike mas bro. Mas bro, hasil strike hari ini mas bro. Oke, tap. Oke. Hasil strike ini lumayan mas bro, panen strike kita sore ini. Alhamdulillah. Oke mas bro, lanjut.